دم باش تماشاوان نێژە ئەم بە بەرنمەیەکە تایبەت بە هەفپەیوینەکە تایبەت لە پێشبەری وەنن میوانê me serokê pena navneteweyî nivîskarê Kurd Burhan Sönmezî Burhan Sönmez heta niha bi zimanê Tirkî gelek kitêban nivîsandibû gelek romanan nivîsandibû lêbelê piştî salên du û dirêj vegeriya ser zimanê dayika xwe û bi zimanê Kurdî cara ewil romaneke bi Kurdî nivîsand romana bi navê Evîndarên Franska beriya çend rojan ji weşanxaneya lîsê derçû beriya çend rojan jî nivîskarê Kurd Burhan Sönmez ku li Londonê de jî vegeriya Stenbolê û li Stenbolê lansmaneke hate kirin û kitêba bi zimanê Kurdî Evîndarên Franska bo cîhanê bo edebiyata cîhanê hate nasandin gelekî deng ve dem dikarin bêjin ku nivîskarê Kurd Burhan Sönmezê ku ji gundekî Kurdan ya Haymanayê rêvîtiya wî dest pê dike li Enqere, li İstanbul û herî dawî jî niha li Londonê berdewam dike gelekî nivîskarekî naskiriyê û birêz Burhan Sönmez cara ewil hevpeyvîneka bi Kurdî ji bo medyayê cîhanê ji bo televizyona Rûdawê dide birêz hûn bi xêr hatin em bêjin hevpeyvîna me ya taybet hûn çawan başin serî da gelek spas dikim ji bo vê firsatê belê zor spas niha we heta niha gelek romanên xwe bi zimanê Tirkî nivîsandin lê vê carê hûn vegeriyan ser zimanê Kurdî û we bi Kurdî romaneke nivîsand ez vê pirsim ev hesteke çawa yê we di axaftina xwe da lansmanê da we gotibû ku ez vedigerim ser zimanê dayika xwe hûn dixwazin çi bêjin me zimana Kurdî wextê em zarok bûn em biçûk bûn me li dayika xwe li mezina xwe hin kirîbû dûra em çûn zibistanê me zimana Tirkî girtin zimana Tirkî zimana fermî bû wan neheştin ku em zimanê xwe Kurdî pêşberî bînin dûra em mezin bûn em çûn welatên der min romana xwin pirtûka xwin her tim bi zimanê Tirkî nivîsand ji me re dibêjin Kurdîbûn yan jî zimanê Kurdî tiştekî azad e ji bo te ku tu beriya wê bike li ser wê kilama bibêje li ser wê biaxife ji wê re dibêjin nostaljiya Kurdî dibêjin nostaljiya Kurdî baş e tu azad e nostaljiya Kurdî bike lê tu torim rêha peyve nostaljî nostos e li zimanê Yewnanî nostaljî tiştekî tu beriya demê berê bike nostos tiştekî beriya tiştekî berê ne tu ev dixwaze ku tu ber malê xwe vegere tu her malê xwe wê re dibêjin nostos nika em beriya zimanê xwe Kurdî dikin nika bigo ji bo me ev çaxeke ez ên di vegerim malê xwe va dema nostosê ji bo me sê çar sal ber wê bigo erê nika ez ê êndî bi Kurdî Minê wê bipirsiya niha heta niha di romanên we ku bi Tirkî we nivîsandibû ji bo Kurdî hate wergerandin hespên reş bayên sergeves û her wiha Stenbol herî dawî ew ji bo Kurdî hatin wergerandin pirseke balkêş û îronîk e helbet ji meriv nivîskarekî Kurd bipirse çima bi zimanê Kurdî dinivîsî lê ji ber şert û mercên Tirkiyê ji ber ku perwerdeya bi zimanê Kurdî nîne we bi zimanê Tirkî dest pê kir lê destpêka nivîsandina we ya bi zimanê Tirkî jî bi Kurdî dest pê dike hûn demekî dema ku hûn nexweşin bi stran çîrok û meselokên dayika xwe hûn mezin dibin û dûra hûn di romanên xwe de jî ji xwe behsa wan tişta dikin şopên Kurda gelekî di nav de heye vê pirsim we çawa biryar da ku hûn vegerin ser zimanê dayika xwe û bi Kurdî romaneke binivîsin ev ne meseleke biryar e ev meseleke xeyalek e her tim di dilê te de ye tu dixwazî tiştekî bi zimanê dayikê xwe binivîsî nika pirtûkê min Tirkî nêzik pênce zimanî li vê dunê çap dibin ez li her welatê digerim em terin hevpeyvîna gotûbêjan li min dipirsin dibêjin pirtûkê te bi zimanê Kurdî hatî nivîsandî em dizanin tu Kurd e çima pirtûkê te bi Kurdî tune ye ez ji wan re dibêjim
نکا از نه جوانم پرتوکا کردی یکمن مخاند پرتوکا محمد اوزون بو از 35 سالی بوم از 10 سالی بوم آنجی 20 سالی 3 سالی بوم در فتره متون نبود که پرتوکا کردی ببینم بخوینم 35 سالی تو رومانک به کردی دخوینه پاشویجی بخورا گوت از نه حوسته اوه زمانی مه از دلدار اوه زمانی مه حوسته اوه زمانی حوالا من هنن میناک کاوا نمر سلیم تموف فراد جواری جوان نو نکاتین میناک باور روکن یلدز چاکار محمد دیجله رومانین شعیرین خون پر باشن و 35 سالی خود و رومانا کردی خواند 56 سالی خود جی باورم و رومانا که به کردی نویساند و بدو زمان نویساند به کردی و زمان ترکی اف چوا چیده به یعنی لجهان باورم میناکا وی که گلکی کمه و بدو زمان یعنی و کیجان زمانی وارگراندش کیجان زمانی و گلکی مراخت کم براستی جبو و پرتوکی اویندارین فرانس که وقت ما دست پیکر به ترکی دست پیکر دورم بگو نه و پرتوکا دخوازه به کردی به چونکی و پرتوکا د مجار پرتوکی نه لسر برین کردای او لسر مسئله مجارن ادبیات درونیه مگو اگر ام لوی دنیا دنارین فرانس که ام دنارین و پرتوکا دخوازه به زمان کردی به لبروی پینج پرتوکا من به ترکی من هر تم قالا کردا کر اشامه خیالامه و جاره مگو از انده نخوازم سر کردا با آخفم با وقتا پرتوکی من تعریف ولات edin انگلستانی امریکی آلمانی از نخوازم او لما بپرسن که برینه و چطونه نه برای من سر زمانی من بپرسن زمانی تا چطوریه او زمان حسانی آنچه دجواره لسر ادبیاته لسر وی مگو نکا انده او دمک از کردی و پرتوکی بنویسیم باش جورشون دا بورهان سönmez وی چا بنویسه به کردی ترکی و بریاره کی دایی یا و مسئله بریار نیه چه دلیل تعدادی آنجی چه لطه دخوازن نکان سه زمانه من هیا از لزانی یا کمری چیمه به زمان انگلیزی از لور درسان دادم نکا پرتوکیک لسر فلسفه وجهه از دنویسمه به زمان انگلیزی تی زمان کردی من نویسان زمان ترکی جی زمانه منه لسر پرتوکا پینج رومانان از باور دکم که هر سه زمان جی هر تم لما بعد وقتا که از چوم در از چوم ولات دن او لمد ده پرسن او دزانن که زمان من اویل کردیه و گوته بو د پارلمانتویا بریتانیایی دا به عقل کردی ام جبو زمان ترکی دبن نینکک به دیالوگا ویا به یاشار کمال را یاشار کمال جی کرد بو لی به ادبیاتا به زمان ترکی پرتوکیان خود چاپ کرد بچه گدکارم بحثاویه که بکن از این خورد بون یاشار کمال بان مکر از چون بروی جمعن را گوت تم دگوت کرو گو کرو گو ماترس گو پینوس اما پر بقواته پر بحیزه ام ترکی دبیجن به پینوس ترکی الا عقل ما کردیه دیارت پرتکی ما بخونه تو دزانه که و پیوا و هواکا نویسکاره که کرده واجی حیزه مایه هون لباکور روش ادبیات کردی چوا دبینن پیوندیه و به نویسکارین کردیان باکورا چوایه حوالا من نویسکارین جوان یه پریه از ناسکم لسر ایمیلی مراتم نامه دشینن گلک سپاس دکم مرا پرتوکا خود دشینن 4-5 سالم پرتوکان یه پریه مخاند پرتوکان کرمانجینه مناک ناوک مقال کر
Gülgeç, Derya Spî, an Yıldız Çakar, Mehmet Dicle. Ez hin jî dixwazim pirtûkan din jî bixwînim. Ez nikam ji bo nifşê me em nexortin hênde. Ez nexwesteye vê zimanî jî ez dibêjim detor em destê nifşê nibirên. Em were bibêjin ki va zimane zimanek xweş e, va zimane zimanekî baş e. Em nikab vedigerin vê zimanê û jî vê hin pir serbilind bikin. Wê bibe mînak ez bawerim wê cesaret bide xort û ciwanên Kurd belkî bide nivîskarên Kurd ku bi zimanê Tirkî jî dinivîsin. Mînaka vê yekê jî heye Suzan Zamancî heye niha hûn henin mesela û niha di pirtûka we wê bi di nav weşanxaneya îletişimê de jî wê bi zimanê Tirkî bête weşandin ew ê kengê bê weşandin û her wiha piştî vê pêvajoya wergerê bo zimanên cîhanê wê çawa dest pê bike. Pirtûkê îletişimê me hêdin li Adarê derdikeve. Li wergerê İngilîzê nika me temam kiriye hevalên me wergerand bo İngilîzê nika amade ye. Wergera din jî ew neyîşe min e. Weşanxaneya her welatê ev bi xwe Bi Kurdî wê wergerandin ne yê wisa? piriye em wan ra nameyê dişin em dên va pirtûka bi Kurdî hat nivîsand. Ev daxwaziya me in ku wê jî eger we li wir werger dît wê bi Kurdî wergerin. Vê yekê merak dikim hûn qet çûn Başûrê Kurdistanê û bi nivîskarên Başûrê Kurdistanê ra nivîskarên gewre henin li Başûr pêwendiya we çê bû hûn qet difikirin ku serdana Başûr bikin. Ka derfeta min nebû ku ez arim Başûrê lê çar pênc meh ber wê li fuarê Frankfurtê ez li wir bûm hevalan me siyasetmedaran me Başûrê xwatin li wir gotûbêjek min hebû ez hewatin me hev dîtin wan ez dawet kirim got wala bi dilê xweşî ez ê warim ez ên çav dikim. Zor spas ji vir û şûn da hûnê çi bikin niha hûn serokê pena navnetewînin jî bernameya we jî gelekî têrûtijî ye hûn li Tirkiyeyên hûnê serdana hin cîmiya bikin hûnê biçin Bakur ev bernameyekê berçavê we heye niha ya? Wala pir programên pir tijî ye her rojekê ez li welatekî dinim em dişalan. Zor spas mala we ava belê serokê pena navnetewî û nivîskarê Kurd Burhan Sönmez mêvanê me bû me li ser edebiyata wî li ser romana wî ya da wî evîndarên Franskê em rawestiyan wekî ku me got nivîskarê Kurd Burhan Sönmez ku heta niha bi zimanê Tirkî hejmareka zêde pirtûkên bi Tirkî nivîsandibû vegeriya ser zimanê dayîka xwe û cara ewil bi Kurdî romaneke pirtûkeke nivîsand di edebiyata cîhanê da di edebiyat cîhana edebiyata Kurdî da jî gelekî deng veda û xuyayê ku ji vir û şûn da jî wê gelekî deng vedi wê gelekî li ser نقاش بێتە kirin û bête axaftin heta bernameyeke din bimînin nav xêr û xweşiyê de.